amabili amathathu udede inkundla ngoba ngeke ngaba nayo inhlanhla ngizuzile inhlanhla kuba ngaba phambi komnikazi emzini lapho khona okuyi foundation yalobu kuNazaretha. Amen. Namhla mina ngithelile vesi esibili engihlabelela ukuthi nasenhlizweni zethu kuyavuma ukuthi njengoba silapha njena siyawufela esandleni sikaShembe. Nazaretha ngigawula kwahuqa kwasha kwabantu bane bathi sawugawula siwahuqa esikhona phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenu uyaphila Nazaretha ayibongosi. Ithema ingena induna yakithi ingena icothoza njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe efika engakajwayeli igceke lapha aganele khona. Makoti mayingena emzini ehamba kancane beke phansi abheke phezulu athoyika kodwa uhamba kancane enyathela engathi usakumhlabathi. Sibonile bantwana naleya induna yakithi emnyama umahube emhlophe ngenhliziyo inyathela kancane inyathela ngesizotha ithi mayinyathela umhlaba uthi zi ngiphiwe Nkosi nami
wase inikeza ubaba umfundisi waleli yazwe laseMsinga ubaba umfundisi uMthembu yasiphatha lensizwa yaseZulwini inkonzo kwavuma wonke umuntu ukuthi uyakhetha kabusha uNyasa ibonkosi ngoba kufika isikhathi lapho khona athi umfundisi wonke umuntu angaphakamisa isandla waqala khona lapha koza kwabo wathi boza wethu phakamisani isandla kube yilona lo yaphakamisa isandla ukuthi soka namhlanje la uzoshintsha ngoba kule ndaba esikuyona besifike endaweni lapho khona okuyi foundation yamaNazaretha ibonkosi sonke sayiphakamisa wathi aqala abafundisi wathi kodwa ungavumi ungaphakamisa ngakho ngoba bengasala lawo inhliziyo engavumi usigodlile phakamisile nje ngenyama kodwa inhliziyo mhlambe bengavumi asazi-ke kodwa ngelapha othandweni kaNkulunkulu ebekade esivezele lona esipha lona silaphana simbuka simotha ngaNazaretha uNkulunkulu hawu nani kodwa benikhona nonke angithi uthi umfundisi ubaba uMthembu ithatha indabeni yakhe yodwa ngizikuzithatha zonke ngoba indaba yalapha endlini ingeyofakazi uma eqhamuka uthi lezo la kuba kwakuyizwe lezimpi kakhulu ngadabuka nami izwe laseMsinga nje kuthiwa ubanibhadwa kuyafiwa laphana kodwa futhi lelizwe izwe lalinqaba loNkulunkulu elithanda Langalimbele impi ikhasa phansi lapha eMsinga wabe sekuqhamuka uBhombela usitimela samaBhondo undaba ezasuka lapha ya ebese khona eBethlehem zehla njalo zehlele ezweni lakithi uModothiso lakithi nenhlanhla zehlele ezweni lakithi kwamaphumulo zehlele emthandeni zathi mayifika lapho zafika ezavumazela zaba nemvumo izwe lakithi nenhlanhla enkulu ngoba uBhombela ibongo zakhe zikhaya zithinta indawo yakithi nosibongisani madoda nosibongisani bathi abelungu jealous down mona phansi uthi yathi mayiqhamuka indamhlathi abayekisa ifica insizwa ziqhiqile ezinye lapha ngaphesheya ezinye ziyabukana laphana wathi bantu abami kuphi konkosi lapha zase ziyamyalela lezi insizwa zathi konkosi kulapha yana wathi kodwa akuyiwa laphana ngoba siyalwa uthi uBhombela ngicela abantu abami kuba ningiphelezele sambe siyakhona bathi abantu ngeke sibuye laphana ngoba siyalwa uthi umnikazi wesonto umnikazi wezinto usenza kwenzeke ukuthi hayi manje hamba nami ngeke banenze lutho uthi ubaba uMthembu lezi insizwa zabe seyihamba naye uBhombela zazofika esigodlweni salapha emaxhunweni zafika ubaba zafikela kubaba walapha ekuthiwa ubaba uSithole ubaba uSithole wathi mayizwe imvunga ivungazela lokuthi eluzudumo lwashembe liduma kakhulu wase ecabanga ukuthi kambe khalami nginosizi lokuthi abantwana bami engibazalayo bayafa baphila wasela ngalimbe esehlela ukuthi uzohamba eNkulunkulu ayobika ngoba usezwile ukuthi lo muntu into ngake wayikhuluma iyenzeka wathi mayezofika kuyena eyobika usizi lokuthi akazali ingane iphilayo uzali ingane efileyo uthema esefikile phambi kwakhe engakakhulumi eze ngakho wathi weSithole kade kukhona inkomo yakho la izofaka icala isikumangalele yakumangalela yathi awuyiphuzisile wena amanzi uyincishile amanzi kodwa uyazi kahle ukuthi iphukile hlobo lomuntu la shembe uNkulunkulu eMnazaretha eMnazaretha uyeza shembe ethemba lethu uyeza unyazi wezulu lapha ethemba lethu udala enhlizweni zethu ngizwa izigi ngizwa inhloko
unyazi awuselu selfini ngizwa izigimina ongesidlobo unyazi se awuselukhu awunyazi izigi ongesidlobo unyazi se awuselukhu nyazi izigi ongesidlobo wezinto abantu bavele babe yimfihlo ngoba bonke abantu bayatshantshamba yazizwa izigi ongayizwa inhlobo unyazise azelukho ongazizwa izigi ongayizwa inhlobo kulela laba bezayo uma esehamba ukuthi uNkulunkulu hamba mntanami uphuzisa lenkomo oqala ubuye uzela kimi uzokhuluma lento ozoyifuna kimi wasehamba usithole wayokha amanzi uphelela inkomo yakhe esihamba yayommangalela amaNazaretha isimangisi yayommangalela athi njengoba lo elapha nje akangiphuzisile amanzi kodwa wazi kahle ukuthi ngilimele mina ngiphukile wasehamba lokho amanzi mase wakho amanzi uyabuya uthi yake Sithola usho ufunani uthi uSithole Nkosi ngifelwa izingane zami lapha ekhaya mangizala nje izingane ziyafa zithi uhlala nje kancane sedlule emhlabeni sethi ke umnikazi wasonto hayi sibona namhlanje ke Sithole usozala ingane engayokufa sasa sihamba isikhathi wase eyamzala umntwana ngilibala igama lakhe wathi mangizala lo mfana wahlala isikhashana wasedlula lo mfana mayesedlulile lo mfana emhlabeni abantu sebelungele ukumbela ethuneni wase yakhumbula uSithole ukuthi kambe wathi uShembe uyawuzala abantwana abangaseyokufa wase kuthatha wamjujela emhlane waqonda naye enkosini umqali wendlela lapha ekhona emzini wamaJoda lapho wayengenisa khona ukuthi sini ungangane bani ukuthi selapho waseyafika uSithole wathi Shembe wamditsela phansi umntwana wamditsela phansi wathi Shembe wathi kimi ngiyozala abantwana abangayokufa kwenziwe yini pho wasefa lo mntwana wami na uthi sasesithule isilwane sadla imhlathi sakuba amagumbomane sakuba ngapha nangapha sasesibheka phezulu sathi nathi uSithole nangitshela ukuthi uSithole ingane ayo izala iseyokufa ife kanjani lena na wathi njengamanje ayivuke waseyikhanga ngebhuzu waseyiginqa ngebhuzu ngibona ibhola laba badlala ibhola iKaizer Chiefs waseyiginqa ngebhuzu hayi ngiyabona lela bhuzu lela beke lapha phezu kwajaji ngiyabona lela bhuzu waseyiginqa ngalo leli bhuzu lengane uginqa umuntu ofileyo uthi inhliziyo vuka mfana kaSithole vuka ngenza isethembiso ngathi lengane yakuzala uSithole isoyokufa ufe kanjani vuka yasivuke ngane uthi ke mayisivukile yabona Sithole lo mntwana aniye kumthatha nimise ibhedlela noma yikuphi akasogula lo uyophathwa ikhanda nje njengabantu bonke kodwa akasogula uze kushaya imihla yakhe yokuhamba emhlabeni amen maningi amazwi osesenizweni Lunamanda
inhlanhluthi yakwaNxumalo ezintabeni zasenkandla ethempelini lasemseni number 2. Siyabonga baba Mshumayeli ukusipha ithuba lokuba sigiye ngoThixo wethu esimbonile ezintabeni zalapho besiye khona yangilebala igama eNtabasi. Okokuqala amaNazaretha ayingcwele ningixolele ngithukile ngumntwana. Ukuma lapha akulula ushibli kuwe izulu lingani. Uyiswa ulimi lwakho uthi uyakhuluma kanti usukhuluma ngekhona. Uye uthi uyangena kanti usungena lapha bengafanele ungene khona. Ithi verse lika 22 emthandazweni lesowesabatha ithi lalelani izwi likaJehova. Ithi ukulalela izwi likaJehova kuhle ulalela ulenze. Ungalaleli nje ungenzi. Uthi uMshumayeli ekseni inkonzo eyabantu abebe phambi kaThixo. Akazange esho ukuthi uMshumayeli inkonzo eyabantu ade bekhona ngenhliziyo. Ukuba ubesho njalo wonke umuntu olapha ethempelini ubekhona intabazo ngenhliziyo ubezosukuma khulume. Bengaba kuhle abantwana benkosi silalele izwi. Iminyaka eminingi silibonile uThixo luhle unyazi lwezulu. Silibonile liyakhazimula luze luhamba kancane luhamba donsa umlenze kanti donsa izono zethu. Ububone ngathi lihudula umlenze nje bedonsa izono zami nawe. Uthi ushembe mina ngushembe wokuqala. Uthema ngabe ikhiphe ibusiso uthema jikjela kanzima yesesithathu wadlala ilanga phezulu. Ladala lakhazimula ilanga ngathaqhuqa sonke sababaza umngcwele. Silandela lo uNkulunkulu uMaNazaretha silandela uNkulunkulu okwazi ukunyakazisa ilanga. Asilandele uNkulunkulu osingamboni ohlala ezulwini esingamboni ukuthi uhleli kuphi. Kodwa silandela uNkulunkulu ohleli nayo silandela unyazi lwezulu. Unyazi aliyena uMaNazaretha umprofeti silibonile linguThixo. Umprofeti nangu yakho iTV yakho ethela abantu ngamanzi ethi aphonga amathiboni. Uyena-ke ke umprofeti kodwa unyazi lwezulu uThixo. Athela umuntu ngamanzi kodwa lisho kancane lithi inkosi kubusise bese ziyaphuma izilwane mangabe uphethwe izilwane. Bese uyawuthola umsebenzi mangabe ungasebenzi. Nawe uNkulunkulu lapho ungayifakela ingubo emhlophe ukusizile la uthayiza lapha yonke into ozoyicela lapho uzoyithola. Ufike egcineni lapho ufike kangcingetshe. Akekho uNkulunkulu omunye odlula unyazi lwezulu unyazi uThixo. Luthemba ngabe kujikisa isigqoko esigcawini sigida silibonga ngezigubhu nokusina. Uchitheke injongo. Besiyaluza isigqoko siyale sanibona ukuthi awuThixo unyazi. Ngathi awunanga uNkulunkulu wabona ugogo wayeyisayoni eNazaretha wahamba wadlula emhlabeni ugogo kodwa kuthema ngabe senkhethe inkosi wafika ugogo wathi inhlanhla wathi unenhlanhla njengegama lakho. Wathi ubone uNkulunkulu ubone uThixo lo Thixo omkhethile uJesu Kristu. Wathi mntanami thina sasise emhlabeni sasithi sibonile kanti asibonanga kahle. Wathi unenhlanhla njengegama lakho. uMaNazaretha ngoba kubalekile ukuthi umntwana mangabe umqambe efike emhlabeni umqambe ngegama elizomphilisa. Ungathi ingane ifike emhlabeni ukuthi umgwazeni izogwaza abantu noma isile eNazaretha. Uwe wayiqamba wathi umgwazeni. Ungayiqambi ingane ukuthi ukhonjwa ngekhanda base mkhomba noma eseyini eNazaretha uzohlupha lapha na ukhayikhonjwa ngekhanda. Uwe wathi ukhonjwa ngekhanda.
unqaba ingane uthi intombi ongayiphethe kahle izothi ingafika lapha eGoli ihambe iyohlala lapha kuNugget iyojoyina leza intombi ehleli kabi lapha kuNugget uwe wathi ngizela intombi ongayiphethe kahle nangoku intombi engayiphethe kahle sedayisa ngekhekhe ayisibonile unyazi bantwana beNkulunkulu uNkulunkulu shembe isho njalo italisuthi ebanduni mangabe siseThekwini ithi ngathi ngilele ithi ngabona indoda iphethe isicheke semkhonto ithi le ndoda yayimani ikhipha umkhonto imjikjela kodwa lo mkhonto wawuthi uma ungafika kimina ufike ungithinte masuhlala phansi uthi le ndoda yayiphosa yonke imkhonto yagcina ihleli phansi ifakaze ekutheni maNazaretha ushembe uJesu Kristu uthi yabe seyinqapha le ndoda esuke yahamba uthi ngaleso sikhathi waqhamuka unyazi lafike lathi mntanami ubonile ukuthi thina umuntu esimthandayo simvikela kanjani njengoba lemkhonto ingakugwazanga mntanami ubuvikelwa yithi uthi lasondela lathi mntanami uyafuna ukungibona ukuthi mina ngubani uthi lenhlanhla ithi ngase ngivuma ngathi ngiyafuna baba ukubona uthi labe sekuthetha kancane unyazi uthi lafaka iminwe einwele nzalo ukuthi lasile iphakamisa inwele uthi kodwa indaba enkulu zathi mayiphakama lezi ezimnyama uthi ngaphansi kwavela inwele zomlungu uthi ngaphabaza uthi ngakhamisa uthi lasiselibona ukuthi awukhona ekubonayo uthi lasile ifihla lasondela lathi mntanami ubonile ukuthi mina ngubani silandela onguye inkosi kusise nikuzwile bantu ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngiyaxolisa ku abangasemva kwami ngiyabingelela kubaba ngibingelela ikakhulukazi baba Mshumayeli bingelele kumama Mkhokheli ukuyibona abangiphe leli thuba lo khulumayo umfana wakwaKhumalo ozalwa kwaLivono ngiguqela lapha ngizobongela umndeni wakwaKhumalo nokwaLivono bangcwele njengoba ngiguqela uMshumayeli uthe aguqe abantu ade bekade behambile besendabazwe kodwa uguqa kwami la akusikho ukuthanda kwami kepha ngivunyelwe yizwi kababa uMshumayeli wathi ngiguqe ngalesikhathi kwasekuseni bengifikisa ukuguqa kodwa ke bengeke ngiguqe ngadlulile kubaba uMshumayeli umama uMkhokheli udaba obeselikhulumile wayendlala inkulumo esho ukuthi uShembe uNkulunkulu ngemsebenzi yakhe ayenzile noma ngento angenzele yona bangcwele ngithi angiguqe nami ngizibongele phakathi kwaleli khaya bonge kuwe mama ikakhulukazi mama uMkhokheli
okuwena mama obungigonile kakhulu okuningi bengikhuluma nawe uyazi ke ukuthi ekhaya uma unomama unobaba okuningi ukukhuluma nomama baba Mshumayeli bengakutshela okuningi ngeza nje kuwe kanye baba ngokuthi nami lento ebingehlele angiyazi ukuthi ngayibiza ngokuthi yini bengisaba nokuyixoxa noma umkhokheli bekhuluma sikhuluma iphelele phakathi kwethu njengoba deshe ekseni bangcwele umama umkhokheli okuningi ukukhulumile kodwa kuningi futhi okwenzekile ukufika kalomntwana nje obekhulelwe iminyaka emibili nenyanga ezintathu ushembe kodwa bangcwele kwathi uma kwenzeka lesi sigameko ngafika la eJohannesburg Hospital uma ngifika khona bathi umntwana uhleli ngaphandle kweshubhu kuzomela ukuthi ahushulwe bathi ke it's a termination of pregnancy abortion leyo hayi ngathi mina cha ngiyabuza ubucayi balento kodwa ke cha angivumi ngisacela ukuyoza kwabadala kwabangiphethe nami ngiphethe kodwa ke inkolo yami ayivumeli lokho base bethi emva kwamasonto amathathu uzoshona makoti ngathi cha angiphiki lokho enikushoyo kodwa ngizocela ukuthi ke ningikhulule ke ningivumele ukuthi ngihambe nami ngiyobuza kwabadala babe sebethi ke sayina la ukuthi makwenzeka noma yini kwenzeke shona wazi ukuthi lokho kuyobe kuyicala lakho wena ovumile bangcwele kwesisikhathi inkani iyasebenza ngiyangizwe kuthiwa kuleli bandla kukhona inkani yasesihogweni kodwa mina inkani ngaba nayo ngathi cha uyedwa umuntu ongitshela lokho ushembe kuphela ngoba kwabuya amazwi ngangikhona ekuthuthukeni ngiyacabanga ngo2013 lo 2 years bezulu kunomuntu ofikile la kwangilethe uyohlizwa ngathi ungavuma okwavuma uzofa uthi ngithe ungayi lapha kwafika lawo mazwi bangcwele mina ke wayengayeli kohlizwa kwakuthiwa akabulala ingane namhlanje umama umkhokheli uthi ayisukume bayibonile abaningi lo ngane bangcwele kube ngangivumile ukuthi ibulawe yayiyobuza isandleni sikabani ubani wayosayina angithi mina cha ngathi bangcwele angeke ngabe senginikela bangcwele kubaba bekwaku 2023 ubaba wayesemzini mkhulu emzini ngiyacabanga lwamuzi kuseNazareth kwakuKhismusi kodwa ke mawucabanga mawuyazi inkosi yakwaMbotho ngalesikhathi ayisisekhona kodwa namhlanje kunengane ezaliwe enyangeni ezintathu ezedlule kwayale onkosi ayingakakhothanga bangcwele ngafika phambi kwesihlalo sobukhosi ngafike ngaguqa ngihamba nawo umakoti Nkosi yamakhosi ngizobika ithi kwenze njani umakoti kuthiwa uthwele umntwana kodwa manje lo mntwana uzofa athi yabuza inkosi ukuthi abulawe yini bayazi abafika phambi kwesihlalo sobukhosi ukuthi kunale mbuzo emfishane njengani engemidi yathi abulaweleni ngathi inkosi yamakhosi bathi uhleli ngaphandle kweshubhu wathi kusho bani ngathi baba kusho dokotela wathi manje bathi akwenziwe njani ngathi inkosi bathi ngumkhiphi yabuza athi akhisho leni ngathi baba bathi uhleli ngaphandle kweshubhu akahluphanga wanguza umbuzo wathi uyamazi uZungu ngadide kokugcina wathi uyamazi dokotela uZungu ngathi inkosi yamakhosi angihlali kuleli izwe ngisegoli esandanezwe wathi buza kulapha bazokutshela eshoke labahamba nabo inkosi ubaba labehamba nabo ngabe sengiya ukuthi ufika umtshene ukuthi uthunywe yimi bangcwele ushembu na yonke into la baba Mshumayeli ngizocela uxolisa ngoba ngiyafisa ukholwa baba Mshumayeli kangihlula imithetho kaShembe inzima kodwa anginalo olunye anginakho kunye engingabonga ngakho ngaphandle kwalokuthi ngiguqela nginesikhathi la kuleli thempeli kodwa angisiyo umuntu osukumayo kodwa namhlanje ngiyangiphoqa ukuthi ngikhulume ngoba angikwazi uShembe lokade kwenza ubekwenzelana mangithula futhi ngakhuluma kuzokhulunywa ubani njengoba ngiguqela ngizocela ukuthi futhi ngingakwandisi lokho kwenzekile ngingakunciphisi futhi kodwa ngikhulume ngoba kunjalo ngicela nje ukuthi uShembe ahlale kimi ngikhulume ngoba kunjalo wabe esethi uShembe hamba kuZungu umtshela ukuthi uthunywe yimi bangcwele uShembe unabo bonke odokotela
njengoba bengikhona uJulayi kufike untombazane akasondi kuleli bandla ufike uyaguqa uthi Nkosi yamakhosi ngizobika nangumntwana onoshukela una 9 years inkosi yavele yaqalaza yathi ubudokotela yambiza ngegama angisakhumbula yathubani yathamba kulo dokotela bangcwele uShembe unalolo uhlobo lo dokotela ngisho ukuthi nawe uShembe mayithiza ukuthi mlalele ngoba mina lo uzungu ngingangamazi kodwa bazomkhumbula abaningi uzungu lo bekhuluma lapha kuDudukhoza kulolu hlelo Mpilonde uye lo baba lo bekhuluma lapha ngabe sengiya bangcwele kuye ngase ngicela inkosi ngathi inkosi ngisacela ukuthi lo mntwana aphile wayesethi uShembe uzophila kodwa bangcwele ngangazi ukuthi uhambo lobalude kangaka ku 2023 lo mntwana oze watholwa ngoMay 27 2025 bangcwele silahambile uhambo ngaya kuZungu uma sifika kuZungu afika mfaka umntwana afika amcheck umakoti athi uZungu ingananga umntwana ukhona uhleli kahle futhi ukhula kahle ngokuthi sekusho bani sekusho uShembe bangcwela ayibonga inkosi zabe seyihamba insuku wayesethi zalokhu sibuyela ke kuYuzungu wayesethi uZungu cha kusho udokotela uZungu wayesethi hayi ngoba umntwana uyakhula usengaqala umakoti ahambe eclinic la ngempela waqala wayehamba eclinic bafike bamchecka bathola ukuthi hayi ukhulelwe uyi12 kwase kuthiwa hayi ulungileke uzolokhu eza ke wayeza ke bangcwele walokhu eza kodwa kuthe ngahamba isikhathi bekuJulayi bathi thina umntwana sambona iswini umntwana akekho ukhulelwe kodwa ngoba isikena sinaso la eclinic besho la eMalvern socela ukuthi uye eSouthern Hospital bangcwele sahamba waye umakoti eSouthern Hospital mayifika khona bafike bathi hayi bamfaka kwiscan bathi umntwana akekho ukhulelwe wena base bethi buya ku x-ray sizokufaka ku x-ray bamfaka ku x-ray benza abakwenzayo bathi cha akunalutho esiswini babe sebethatha ikhadi lakhe belidabula lela seclinic bangcwele ngikhuluma lento ibhlungu yenzekile mhlambe kulula uma ngixoxa bangcwele uthe ubaba mayifika lento yeze uJulayi wafika ubaba ngoAugust ethemba lethu baba uMshumayeli ubuhlala ungibona baba ngiguqela phambi kababa ngoba ngithi baba bekunzima ukuthi ngutshele kodwa umama umkhokhela akukho angakwazi uyo bekade ngigona ngifike ngumtshele konke okwenzakalayo ngafika kubaba bangcwele ethemba lethu baba imina inkosana le eyayifike kuwe usemzimkhulu wathi baba ngiye kuZungu baba ngaya kuZungu uZungu wathi umntwana ukhona ukhula kahle kodwa manje lapha esibhedlela nasemaklinikhi bathi umntwana akekho inkosi angazi baba ukuthi ngenze njani avele yathi inkosi uyabona ke ngoba sebenzeka ngamtshela ngathi baba ikhadi balidabulile yathi hayi ngoba sebenze kanje khuleka uye kuZungu wena uZungu seyekwenza wonke umsebenzi uZungu ke uyatetisa ngwele wenza wonke umsebenzi useThekwini wathi usiyokwenza useyokwenza wonke umsebenzi ngase ngibuza nami ngomngane bami Nkosi yamakhosi ngoba bamphuca ikhadi uzoya kanjani eclinic wathi ayokwenza lapho kodwa washo ngalelizwi lakhe elihlabayo wathi ayokwenza lapho uyofuna lapho uyokwenza lapho ngathula bangcwele sihambile isikhathi khuluma ngento yaseThemba lethu baba ugcine neThemba lethu 2023 sahamba isikhathi waphela unyaka u2023 lo muntu kwakumele ukuthi atete ngoNovember azange kwenzeke ubaba wathi eselinda unyaka ophelile sahlangana futhi nawo baba uMshumayeli kodwa bengasho lutho baba ngafika elinda ngaguqa sehwalele Nkosi yamakhosi ake ngidlulela umvakele umfundisi uMbatha wathi efike la lelithempeli lapha ekhaya wathi umfundisi uMbatha womhlupha uShembe uthi yimi lo baba engangicela ukuthi angaze ngithola umhlobo bangcwele ngaya kuShembe ngathi baba Nkosi yamakhosi imina lo wayifikile emzimkhulu wathi angeke udokotela uZungu baba umntwana wathi ukhona kodwa manje baba akwenzeki lutho yabuza inkosi yathi siyakhula nesisu ngathi Nkosi yamakhosi sikhula kancane kwenzeki lutho yathi uyadlala umntwana ngathi cha Nkosi yamakhosi ayidlala ikhuluma lapho bese kuunyaka nenyanga eziyisithupha
sayisizwe kuthiwa ngesikhathi senkosi la ngikhona umama wakakhulela 18 months ngangakaze ngizwe ke ngalokho okuwukuthi ingakho bengisaba ukuyikhuluma lento bangcwele inkosi yayibisithi thatha amafutha ufike umtshentha awadle kakhulu amafutha bangcwele nangempela ngenza kanjalo wawadla amafutha kuthe kungaba uAugust saqala isisu sakhula khuluma unyaka ophelile sakhula isisu njengezwi kaShembe njengoba ayishilo ayibonkosi sakhula ngoDisemba udokotela wayesekhipha idate wayesethi uyabona ngoba sekwenze kanje kuzomela ubuyele kubaba ufike umtshela ukuthi umntwana usekahle manje usezofika emhlabeni hamba utshela ubaba ukuthi uzoteta nini uzoteta ngoJune 14 bangcwele akwenzekanga ngenxa yemvula ehluleka ukuthi ngibone ubaba la ekuthuthukeni ngabe sengihamba ngaya emzini waseMpuza sengihamba nawo umakoti wangasahambeki bangcwele kunento eke yakhulunywa ngumshumayeli kulamaviki aphelile athi umuntu oyithwele emzini kaNkulunkulu akangeni bangcwele wahlala ngaphandle ehlele emotweni ngahamba ngaya kubaba kafike ngabika futhi nakhona uShembe bangcwele unomusa wathi sesukuma sekwale wasekuntambama kakhulu kodwa ngamemeza ngathi Nkosi iwena baba uthe umakoti akadla amafutha kakhulu uyadeda next month yajika inkosi yathi uthini ngachaza ngase ngisho ukuthi inkosi uthe udokotela ngizokubikela ukuthi umakoti uzokhuleka nini ngizocela baba ukuthi ube khona bangcwele leligama lithi inkosi kubusise ningalithathi kancane bangcwele uShembe washo nje lokwathi inkosi kubusise kodwa kuningi akukhuluma ngangezwe kwakunemvunge ngapha ngemuva bayazi abaningi uma kunikelwa kusuhlatshelelwa kodwa inkosi ngangilokhu ngiphindisile ngithi angizwa akushoyo kodwa engakubambayo wathi ubuye uzolanda igama mntwana mayisekhona ayibonkosi bangcwele nangempela kwenzeka kanjalo ngayotshena ngathi inkosi njoba ngila ngizosuka ngeThekwini ngizobuyela kuDokotela uZungu uyothengize kuwe ngizomtshela futhi ukuthi ngisuka kuwe baba sathi masifika kuZungu kungisomluke wathi uZungu hayi njengamanje kumele ngabe ngiyamtetisa kodwa kuba ungahlelele phela ubuye bangcwele ngabuyela ngomhla ka19 May sathi uma sibuyela angazi uShembe bangcwele ubenzani sathi masibuyela bangcwele esibhedlela kwathi umntwana ukude kakhulu usehlehlile angeke azakwazi ukumtetisa kodwa ngoba lo dokotela uyiNazaretha bangcwele kukhona abantu abakholwayo wabe sethi hayi ungakhathazeki buyela wangasikele kunyazi bezulu wathi buyele emuva buyele eGoli ngase ngibuza ngathi manje mase kwenzeka ke ufika isikhathi ukuthi uyabeletha enze njani bangcwele wangikhulumela into engayazi ngathi mina ubaba ngoba wakhomba wena dokotela manje angikwazi ukumusa kwenye indawo wabe sethi hayi kuyobe ngikhona nonyazi kuyobe khona thina hawu bangcwele mina uba ngasemhlabeni ngamngabazi ngabuka ngathi ukuthi usebona ngoba vele angasenamali ngoba bangcwele waye private yayi u30,000 ukuthi nje alale ngale yamini azange azathethe wabe sethi hayi ngiyobe ngikhona athi lo baba kodwa uyabona imali esicwilile esengiluzile manje mayisethi nje niyobe khona kodwa wathi ngobe ngikhona noShembe ngangabaza lokho bangcwele uthe ngomhla kaMay 27 umama umkhokheli nje obadesho nje wathi umakoti ngiyateta manje ngafonela yena wathi hayi ngihambise kunoma yisiphi isibhedlela ngathi manje baba ngoba wayekhombe wena mina ngifuna ukusuka naye la ngeThekwini wathi ngeke usafika waphinda amazwi akhe futhi wathi hayi ngizobe ngikhona nonyazi hayi angikholwanga lento ade ngisho bangcwele kwenzeka singena khadi singenalutho bese ngihamba eclinic kwangalulanga odokotela bavume okuningi angizukuxoxa kodwa azange kube lula kodwa kwangiphoqa ukuthi ngichaze ukuthi kwenzakaleni nokuthi ngisho ukuthi cha lo mntwana njengoba sila lo muntu lo lezi ibhedlela ethi asiye kuzo uxoshiwe kuthiwa akakhulelwe namhlanje uyateta wayesekuza udokotela wathi muphi ngathi ukhona la ngaphandle wathi mlande masinyane bangcwele la ngempela wateta
dokotela uthe setetile mangifika ngakusasa uyabuza uthi yendoda kahle kahle angitshele benenzana umakoti wakhe ngithi ngani athi uma ningalethu umntwana eklinikhi ngizwile lokade nikusho athi kusho wena uthi kwenzakalani uthi ukhonzaphi ngiyasho uthi ungamiyeki loNkulunkulu umkhonzayo uthandaze ngoba lo mntwana ukube kuthiwa azange uphuthume ubesephelelwa amandla ubesekhathala kodwa ngoNkulunkulu wakho usindile ayibonga Nkosi sikwazi usimtetise ngempumelelo bangcwele ubaba wayeseswazini ngaleso sikhathi ngibe sengiya ebuhleni ngoJuly uma ngifika ubaba wayethe singamqamba igama samqamba igama esingezolo lisebenzisa saphuma ngalo nje esibhedlela uma ngifika kule nkonzo ephethwe umfundisi uJele ngithi kwangumhla ka12 July ngifike ubaba ngiphethe imbuzi Nkosi yamakhosi ngizophunga igama ngizobonga Nkosi yezulu nomhlaba Shembe ube uNkulunkulu kimi ngokuthi ube nomakoti wakithi iminyaka emibili nenyanga ezintathu Nkosi yamakhosi ngizobonga nansi imbuzi baba engizocela ukukhunga ngaye igama wawuthe empuza ngizobuya wayitha ngobuya ngizocela igama ayisethule inkosi yayisibuza ukuthi mntana mone ngathi umfana baba wayisethula wathi phinda ubuye kwaphela nje kanjalo bangcwele akululo ukubhekana noShembe akulula futhi ukubuza ukuthi kunjani kodwa ngayidela ngoba ngangibona lokuphinda ubuye ukuthi akanasikhathi Nkosi yamakhosi ngicela ukubuza ukuthi baba ngikweni kwathi kusasa ngambona lokusasa ukuthi hayi akusubi kodwa bangcwele ngangasula uShembe kodwa ngase ngibonile ngoba wathi ngiphinde ngibuye wayibona ukuthi hayi kusasa bangcwele ngabuyela ntambama esebuye emgidini ngafike ngabika kumfundisi uGabuza wangivulela ngaphakathi wangena ubaba ngaphakathi wathumela inkosazana ngasho ukuthi cha imini obekhona izolo baba uthe angibuye ngizocela igama lomntwana yangena inkosazana yabuya yathi ubaba uthe phinda ubuye kwaphela nje kanjalo futhi ngadideka bangcwele ngathi nkosazana ubaba usho lokho nje yathi the ubaba phinda ubuye kodwa yabona ukuthi inkosazana engathi ngiyangabaza yayisithi kodwa ngokwami ngibona ukuthi ubuye mhla ka2 August ngase ngabona ukuthi inkosazana kukhona ekuzwile ezulwini kodwa ngoba azange kuze inikezwe igunya ukuthi ngitshele ngase ngibamba lokho bangcwele ngahamba ngabuya mhla ka2 August uma ngifika kuye ubaba iguqa Nkosi yamakhosi imini obefikile baba kule nyanga iphelile kusese uJuly baba uthe ngibuye ngizocela igama lomntwana yathi Nkosi uphi umntwana ngathi baba usekhaya yathi yathula ngathi Nkosi yamakhosi uthe baba ngibuye ngizocela igama yathi yathula futhi angcwele kunzima ukumbheka ubona isicathulo lesi brown kuthulekile yabona bakuthule kuthulekile mhlawumbe umshumayela uncube emaye ngoba wayenakile no teenage khona baba kuthiwa teenage babe khona wathula ubaba isikhathi eside nami kunzima ukuthi ngizosukuma ngiphi wayesethi hayi ngilinde phinda ubuye futhi nje sengithi ngiyasukuma sengesaba ukubuza nini wathi ngilinde ngiqeda ukunikelisa la ntambama uze ngaphakathi mangiqeda ukunikelisa uze kimi bangcwele ngalinda ngethemba bangcwele libongeni bantu
kunevesi engilithandayo lithi uThixo yena akakhethi umuntu uyabahawukela bonke bangcwele angazi uThixo yena akakhethi umuntu befuna umuntu okwazi ukukhuluma kahle ayikhulume le ndaba kodwa bangcwele ngibonga umusa ngibonga kule ngilozi yalapha ekhaya bangcwele ishumi lakho mina kusukela 2023 umfundisi umbatha ngoba efike la wayesho ushembo omhlupha bengimhlupha bangcwele bengithatha ishumi kube lamakhosazana avumelekile ukuthi akhulume ukuthi thina esisuke sinikela sisuke sithini kodwa yazi kunalo baba lo obehlala ekhuluma ethi ucelela ingane ethi ucelela umphefumulo lokho kulindile ucelela ukuphila ngisho bangcwele ngithi shembe ngicela ukuthi kube uwena oyoba udokotela nawe mntaka kaNkulunkulu ngelinye ilanga noma yinini ishumi lakho ulithembe mntaka kaNkulunkulu mina kulingisebenzele kakhulu bangcwele kwabe esengena ubaba ngaphakathi eseqedile umnikelisa kwangena ayisethumela inkosazana yayisiza bafike ngasho ukuthi cha bekade ngikhona lapha ngaphandle ubaba enikelisa uthe angize ngizocela igama yayisingena ngaphakathi wayisephuma futhi ubaba yena ubaba uqobo lwakhe wahlehla isilent cruiser yakhe lebayazi abaningi cream white njengoba kwakunomcimbi lapha emzini wakhe enkanyezi waphuma ubaba wadlula wathi sasiguqela abanye befundisi wayisebuyele endlini yayisibuya inkosazana yathi the ubaba ngutshene ukuthi igama lomntwana kunqobana ibongo sekula semhleni wabantu bangcwele ngithi angibonge kakhulu baba uMshumayeli ngiyabonga baba ngiyabonga nakuwe mama Mkhokheli ukungona kwakho ngibonga ingilozi lapha ekhaya ngibonga baba Shumayeli nezeluleko zakho ongeluleke ngazo mayelana nomntwana namhlanje umntwana ukhona mama Mkhokheli ubabonisile abangcwele ngithi angizibongele bangcwele nakumthandazo yenu ngiyabonga abangcwele inkosi ibuseni elizweni Nkosi
amen. Ngiyela abashumayela emkhokheni emajambo lodunyazi bezulu amen. Celo lemoto NU 151024 NU 151024 cela bese la ngekho ayimikhona isizwe. Badora benkosi siphanga umdaka. Ubaba umshumayela esiphila ithuba. Kuba sikhulume besiphambi kaNkulunkulu. Mina ngibe nethuba lokuya phambi kaNkulunkulu mhlangano mawuvulo eseBethlehem. Badora benkosi ushemba uNkulunkulu. Unyazi uMbombela thina samampondo. Badora benkosi sena zange ngizwe. Ushembe bengishisa. Ngijuluke ngamanzi ke. Inkosi ipulpit labe libuke nje kamnyango lelapha eMthathu. Ngihleli lapha. Kodwa bengisho umlilo. uNkulunkulu uyakhuluma. Ngokushemba mabona kuqala. uNkulunkulu ukhuluma nami. Kodwa mina ngiboni ngosemhlabeni. Uthema kuphela umhlaba somthandazo wesabatha ngime njengenkomo. Amandla asephelile ngijuluka ngifoma. Ngaya thandazo umthandazo avela phela emoyeni. Thina hlala khona phansi athi uNkulunkulu uyalo emzini kaBaba. uNkulunkulu phambi kwami nje yena esekhaya kithi emzini kaBaba. Ubhula umlilo ongena ekhaya phakathi ngesabatha. Omakhelwane babebabela umlilo wabehlula. Wakithima wazongena kithi wadlula. NgoNkulunkulu unyazi lwezulu. Umuzi baba abushilo uphelile. Kodwa nje ngiphambi kaNkulunkulu eBethlehem yena esekithi kwaNkosi. Efika umlilo ukuthi ungasho umuzi kaBaba. Zile ntathu abephilile ezotshana. Ngiyabonga uNkulunkulu unyazi lwezulu. Angiphezi so ngokwesibili lokhu mina ungena phakathi ekhaya sekhona ufuna ukubheka ukuthi khona umshoyo. Ola ngonyaka ophela umuntu osikade awengekho phakathi ekhaya. Mina uqala izathu okhuphuka wazofika phakathi ekhaya kaBaba. Kodwa ngoNkulunkulu ukuthi wacimeka zange uwone phakathi ekhaya. Sefuna ukuvula amehlo manje. Kodwa benkosi njengoba inkosi senazange ngizwe. uNkulunkulu wayishisa ngomlilo kanti uvule umlilo kithi. Emini ubaba uNkulunkulu unyazi lwezulu inkonzo yabele umfundisi la lapha eGoli umfundisi uMkhwanazi. Ushembe lo phambi kaNkulunkulu. Unomlungu lapho thobe behlupha lapha eNdabazo emzini kaNkulunkulu. Engafuni lutho. Ngamse sengiphuma singesangamlela. Khona igama elikhulunywa umfundisi wathi umlungu lona wena ngelilanga le ndawo uyoyikhomba. Kule ndawo kwaba indawo yamanga ngayiphatha. Unjani namhlanje? Usho washo lo mlungu ufuna ukuthi wena mfundisi lokuthi mayifika la lo lonikhohlisayo ungitshele ngizombona uzokhuluma naye. Ulafika unyazi lwezulu emzini walo seBethlehem. Umfundisi inkosi baba uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Kulo mlungu lo oshuphayo lapha uthe mawufika la ngimtshele ukuthi ukhona ufuna uzokhuluma nawe. Shemba kusize kusumuntu. Shemba kusiyena umuntu badala benkosi. Uthi wahamba umtshela umlungu wathi wemlungu sekusefikile uNkulunkulu wethu ukhona lapha ekhaya nje wathi ufuna umbona ozombona. Wathi umlungu angisezi. Wathi oda ngisalibeki. Yindaba hayi ufuna ufamlelweni. Lokubizela yona lokubizela yena uzungezwe umlilo uthingo lokosazana. Mawufuna ukuzosha lapho angisezi. Lapha zanga enze uNkulunkulu lo. uNkulunkulu unyazi lwezulu akabheki akabuki njengami. uNkulunkulu wasethi ntambama ngikwazi umgida bonke kusasa. Savuka sakhona. Kodwa benkosi njengoba ihlawula sa98 sisho sithi ababili abantu abahlangene ngezwi lami ngoba khona kanye nabo kuthanye nabo. Emgidini sithathu babili sibathathu. uNkulunkulu sangabheke lokho ngabo ngabangena zaseGoli. Waphela lo line aphuma line wesine. Line baba u4 eHlalsuthini. Iskoshi ngaphansi ka50 nase ngaphansi ka100 thina siHlalsuthi. Nomama kanjalo ngaphansi ka100 nomama nawo kanjalo. Namakhosazana. uNkulunkulu akabheke njengami. Kwathi lapha sithi hayi ithi mina ngenhliziyo kusho baba lokhipha inkosazana. Lo lethi sibusisa ngaso.
uNkulunkulu ubanye ushona inhliziyo ukuthi sithanda kangakanani ngicela mntwana wenkosi namalini ngibekezelela khuluma uhlanganisa kanti uNkulunkulu ushona inhliziyo nothando siyamthanda yini thanga ugidba usha sijuke simazi into abona ngela amaphoyisa enkosi manje yabheka hayi ngoba inkosi ngemuva alo ushaba uNkulunkulu mkhulu akabheki njengami uthi bebabheka ulungile inkosazana lethi sibuthi ethunywa inkosi sheba bafika wahlala wasibukela abantwana benkosi bazanga ngisho ukuthi bancane uyofika nje abusiphi seyahamba waye uNkulunkulu afika wahlala nathi wasibukela sigida maswidi wathi inkosi usangena ebhayi sangena sekuzwile lapha nomuntu saphupha nozomoya thwangena uyabona usangena futhi uwantu ukuwa bake waye indawo yokuphumula phumela egidini ungene esigubhini ungene imbomu shaya imbomu kodwa lenkosi kusumana nokubonga ukukhulu uNkulunkulu nami ungimemile emzini wakho waseBhethlehem la uqala khona indaba ezinkulu lapho lo muzi engawubheka abantwana benkosi ngabheka ngajule ngathi uNkulunkulu ngempela uvusile umuzi wakhe ubhabhele thina samampondo yona inkosi asikhathi sithambile ngibonga ithuba selitholile nami ngibongela phakathi umuzi kaNkosi uNkulunkulu usithele umuzi kaBaba Nkosi busizwe amen Isabatha